Feliz sábado munasqa kuyamasi. Kunandia noqanchik samarizanchik tukuy llank'ayninchikmanta. Chayrayku takina alabana señorninchikta atisqanchikwan, pero chantapis qillqasqanta ñawirina. Apóstol Pablo kunandia rikuchiwasun kay libro de Romanospi imaynata noqanchik kawsayta tarisun kay pachapi. Chaypaqtaq kicharinachik kay libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 ninkay hinata. Imaraykuchus evangelioqa rikuchin imaynatachus Diosqa huchasapata cheqan runapaq qhawasqanta creesqan raykulla. Manataq waq imaraykupis. Ahinata Diospaq qillqasqan nin. Cheqan runaqa creyniqta kawsanqa nispa. Apóstol Pablo kaypi waqllasawanchik primero justos kanapaq, cheqan runas kanapaq, kay pachapi noqanchik mask'anachik tiyan chayta, cabal runas kanachik tiyan tukuy imapi munasqa kuyamasi. Chantapis niwanchik creenata Señor Jesucristupi, creenata imaynatachus Jesucristo wañurqa pampachananpaq huchas ninchikta. Chaymanta hina noqanchik munasqa kuyamasi kawsayta tarispa kasun aska bendiciones niyuqta kay pachapi. Ima lindo chay promesa karman. Noqa munani chantapis deseo kunandia qankuna chay bendicionwan kawsanaykichikta. Ama faltaychu k'aya dia. Suatejmanta suyaspa kasayki. Bendiciones.